колку сме, толку сме новинарите. Целта на ова пресконференција денес е да му посакаме добре дојде и успешна работа на новиот шеф на стручниот штаб на РК Пелистер. Успешна сезона, успешни надпревари. Нема што многу да говориме за неговото реноме и неговиот претходен ангажман, неговите успеси. Сметаме дека носиме едно реномирано и едно големо име во ракометот, како во новиот простори, така и пошироко. Едно големо добре дојде од нас и една голема и успешна работа. Натаму би оставил да го каже своето видување и начинот на кој што би работа. Vrlo kratak da budem, pre svega da vas pozdravim, pošto većinima sam prvi put viđam. Viđali smo se možda nekad, ali zaboravi se, to tako je život. Ja sam evo došao ovde da svim silama učinim ono što mogu, što znam i umem, da Pelister bude mnogo ozbiljnija ekipa, da se mnogo kvalitetnije igra i da bude svim ekipama, kako onim najboljim, tako i onim slabim, pravi konkurent. Znači, da sve što treba da se uradi, ja sam ubeđen da ćemo to dobro da odradimo i da će to vrlo brzo kroz ovo što prestoji, ove utakmice, da i pokažemo. Na zadovoljstvo svih ovih ljudi koji su odlučili da ja dođem da to što treba odradim. Evidentno da ovo što je do sad urađeno, bez da nekog na bilo koji način želim da uvredim, je nedovoljno za renome jednog Pelistera. Zna se Pelister šta znači u Makedoniji i to mora podhitno da se promeni, da bude respektabilan klub i da se rezultati postižu na onom nivou na kome svi žele, pre svega ljubitelji rukometa u Vitolju, ljudi koji vode klub, a i moja želja da ostavim trag u ovim zrelim trenerskim godinama. Došao je red i da dođem u Vitolj, da svoj posao radim. Znate šta sam u sad u Makedoniji radio i kako sam radio. Nadam se da će isto tako uspešno da budem i ovde u granicama normale ovog trenutka onoga što je realno. Ne mogu ja da obećam da mi jurimo Vardar je sada druga priča u Makedoniji, ali posle Vardaran ne priznajem i ne postoji nijedan klub koga treba Pelister kao klub da se boji i nema nijedan razlog. Siguran sam da će to sve nadalje utakmice da budu mnogo bolje i da ćemo utakmice protiv glavnih konkurenata, ne znam koji su sem Eurofarma, možda Struge, da ih maksimalno uzbiljimo. Da uzbiljimo na način da mi radimo dobro, da mi igramo dobro, a koliko će oni da dosegnu nivo igre, to će da se vidi kroz same utakmice. Znači, to je moja želja, a verujem želja i svih.